Danas ćemo koristiti 3 sastojka koje svi imate kod kuće, ali ni za 100 godina vam ne bi palo na pamet da napravite ono što ću vam sada pokazati. Zato ostanite s nama do kraja videa. Lovorov list i lavandu dobro sameljite u mlincu. Zatim u plastični lonac istresete vrelu vodu te u njega stavite samljeveni lovorov list i lavandu. Dodajte 1 žlicu sode bikarbone. Sve to dobro pomiješajte te procijedite kroz gazu da se sprej ne bi zagušio. Napunite sprej. Tekućina je odlična zaštita protiv insekata i štetnika. Možete je raspršiti po cijelom dvorištu, vrtu i u kući. Riješit ćete se moljaca, grinja na krevetu i ostalih insekata. Gospodo, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na vašem ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!